Bonayo, bonayo. Bona, bonayo, deramara, ibuki, rani bane, erogo, menteni mito maika, budanabe, sinata. Yesus Kristus anak tangga di tanah, anak iroro di tanah ya roiri. Amin amin. Dengan meuri. Meuri. Sana guna kontes koroi, na kontes ko, na koroi, na tangga anak tu kok, na mungkin sekarang apa bikin painten, kesen na nira, karami na konon meuri, kata menira, sama wan dan susai. Itu begini. Ain kiri bersihkan, yang lain. Era agora que é coronavirus na terra, você pensa para ter onde também na roide. Jika dia ada bodoh nama dan katanya menor que on cari ke tempat rumah apa ya, ya tahun lagi jauh ke di medon karena anak terasa, anak karya, anak jauh bersama juga. Ibu lagi, anak dan ibu dari kain rahmo. Terus mana usap semai medan tahu ya batan pur yang air, anak mereka kini ragu bersama tahu roin karo hanwan demi teriu atau buat. Kosen awan deswa mon dema. Ona koini taru memaneu, paites ni kure. Deyamo, adete, makuri, timus. Libure, ibures ni kure. Ibusane imeri pada jenian nakito. Pahala nakain karawa. Ang kani taru memaneu, pamdatore kina kote eswar. Kena mamai deswa mon dema, ke kabara yarabur nengka irina nawan demau ya ke tokina. Amen. Tuwe na mamai. Kristo na mamai. Tuwe na mamai. Cristo na
Amen. Parakan na nabog te brades enemia. Ana tani ni pota kita korang ini cerera. Da kaisuan na makaina inanon te mere idalikin te metaruan ran. Aswang te sa korobogi are esira. Kaya na wata bokin na aswa mote. Pate swa are yang ayawe na koye cerera. Kanne e wata bokin te swa te bere bitero are esira. Na kometaiya te koraki. Ake mane aine awate inabe ake akuna nongo. Kuni mwani pongita kaisuan na makaina. E wareka kanuan te boki esira inanon te mere. Nante karang aina ni karakwa tawano. Imetaiya mane me aine awate inabe ake akuna andeke ongoya. Awate ni kakawongo. Ete esira yon te peo te kai are katiaki bukina. Ate yang ataina me sisa teme anaya uria yerikia ameteia ati yang amenina tetaya misaira yerikia asum aspetana ekaria amesram ete yesira nipura yaya tokora nge kauka tepoki awaten teira ekamuamua yawe patiaswa ayakakanna Aten ente piki peye to kurat awakangai. Amen, amen. Awana katurupua. Nikapoi netaya neantano. Araida te akan na naswa te aswa. Nanikapara-para awata igay to kurat. Aten entan to kuraki. Nkiyango kanuan te swa. Nangaya
Are te ni mia. Te tere Peter are sira. Awa ke subun rewi. Aki aga para non te sua. Awa kamay. Taitang o tay nanukawat. Kung te pong intua, te pong ngay, ibukini nyawe ay suami. Na ako kami di ko Yemen ay ka Amerika. Moin ninime ay ka karewe-rewe. Woki kanami, may ka nakakitawroy. Kung te pong etabu, ibukin na rawya. May ngaya etay nanukawat. Paponi kora-korami te kukurei, mayroong yawe. Anatea katuwe. Erapa Yeswa. Te taramo awani kera, am tera tawea, kun te tamnei me te meo. Am tera tawea, kun te tamnei me te meo.
wana terapata. Awa mai si pai na. Engeng dia mai si pai na ko. Awa po si to wana terapata. Ayaron na ba Kristo? Ngayon ni pene ay kayu taya nabiyakan o dor may nomata. Sa serbaris togi. Nandiki paterapata asito wana. Inong tetamne yasi tenanda. O spene ni kamuagi. Tetamne yasi tenanda. Paterapata. Kung saksi pa ina asito wana. Na kung pa ina ay kamais. Gero na payakangay ito ay. Sagi tipe ingay. Nangay yasag pa ina terapata ngay. O kung pa ina terapata. Nakatuwa. Gero na pa kangay detani no. Sagi teba tangay. Nangaya sagi pa intera pa tangay. O puli pa na pa intera pa ta detani no. Gero na pa si temeta terapata ni kabene. O ay nakangando. Gero na pa si detani ka terapata ni kabene. O ay nakangando rupoy. Nayasan ni paim na ko terapata, tiaswa na ko terapata, nayaron na no. Ay kung siya ki terapata, giyaron na, pasituwa na pain. Maya mais, pain terapata, o situwa na terapata. Ano kaya katuwe? Terapata ko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ya kana ko ito uya, pando ko taturong-urong araw ini, nakoya kainam. Wanda tayo kinatinameta. Nakoya akan nakailan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kemena ilomi tawe. Amen, amen. Para kan derong-rong roy ri yata buwa mayroon sanduruko. Amay sama tay kasa ni korbo. Ni karigini tay ka karawagi ibokor. Nayarom nari ate kinagi iroya wagi anuri maymuan. Na wagi tan kabuta dia. Ay ngaya ay yakiyagi nabangay nukiri ngin pain gaben maymuan. Ano ko rin roya na ko imin. Iko yojofiro ako kanna to. Pagongan ka kowa. Pagongan nuri kowan dayan diri ay kakwasan na nga. Kaya kira Yesu namakan tam na yaroy ri ay puta dia daring ka. Iri na yesin ako ko. Awapan niya mata ikaw mo. Pero ko inatar ike takay kawaki ay o irin hindi sinako ka na yoro nagkatayin tatabas o iti lagi ngawari po. Kaya nga na kinapog ito burabes ay tayo. Hindi akaw ka tibok o po metokorupog kaya kangay. Kaya na yung tam na yung tawa. Pa kapiray ni katabuay. Kanabuay ba nawa da tirong-rong mo ay royli na kuya kain na no. O nakuha at dapar. Nakuya ka na kayo na. Yung mga nora ka nakuya matagi. O nakayo na mataya. Aka na karawata. Manikatanwa ta. Tiririkin na ako mayroon tuwa. Kaya kayo na tupog. Kaya koke. Anakon titapon ni kayo. Kata-kata. At panimataya kain. Disin ako kayo na. Kaya dede na ko yan kangay. Nakakuruwag ibugin. Kaya kan nakurupog yan eh. Kita ngami indabong na. Ano yung biyag nito?
Lord Yesu Kristo. Kam na din ni Maul. Nauri. Ito pong ngay, katiriya ginakoyla. Paya kinamesu arawe awator. Ito pong nabay, katiriya ginakoyla. Ayag ko nantari na po ka arawe awator. Ito pong nabay, katiriya ayag ko na nukua. O nukora kay kinikainan arawe awator. Ibugin karawan paya ni pene. Ay ka energi ay rora ngaira kaya karikira ni penda na makatutungan. Tebuburi, o tikimari na demeuro. Paaway, kung oin bugin rokon na rawi awatora ng demewe. O kakurogi, kakuhata kaya na yun, the bracket sa Italia. Hindi tayo imain rokon na rawi awatora. Ang gero ko, may nanon demewe, medyo nabay rawi awatora. Ay wala ka na ko iratakan, ay rekaman Korea, kirawi Italia. Napain ni pene, agi na karoy, sipangan na tapi na umiyo ko na. Inonon meonan tepung tuwan na ibuki ito po na naman ta aki. Karikiya ngayon, pende na makatutuwan na kalte na nanonan tangiriya. Ano bugin ko na rawa wato. Pero ko pa na wato, pero morong aroy. Padira, pero morong aroy na ipundakan pineo. Terurung aroy pun na makurin na apoy. Terurung aroy na makurin topa. Entangira o ni bubugi. Karawa watora na koira na tabanira. Pai ni pen nagistono ke. Rawa ta ni pen nagisrota ke. Tagaya ng taigara aki sinne na ino ng ginano na. Nupong ini meura tapong tawa na matawa na. Katire rawa watora na koira tapong ngay. Ayaki mesu. Ronira inonon pong nataya kanin tapong tawa na matawa na. Nanganganira titipit titiraw matagpuray o tikimari rin. Ang tapong ngakora. Kapunan na bugyan tapong arawaya kawatwa. Manda yay, kaya tawa na kapara kilibas na coronavirus. Yay, taranan inonon meura. Kin yon narap mogoro. Ay kairi suo, yay kagi. Me ekadere gina koira ngaira ke krisan panorone megi o yairi tayo na ko joni megi medem mo ye ka de gina ba ako na nore ko ne megi na ari yawu o toya me ekadere gina koira te bu ngai ba arone megi eneria inairi na ramo ko sino megi na rawu ya wator ba ena to paira ena tarruira ena kawo kimira ena kamenoira mendore jai Meron na kaya na riya iniri, kinairin tayo no kung meron maguli. Orang maguli ane, nga naskoroy pa yung pene. Akiasan gate, kiloyer kan kairiri, meron na tanwi. Ibugin katanan, matutukuan sindore kaya, inanon narapo magoro, kaya tara kilbers. Ito kong tuwa na matuwa. Ane, tinimet, ay ayri metam magul. Kana ayri aron meg meron magul. Sinatan, sinamen, o nakakita kakangan ako ilan tatad manira. Mangga nasisiyo na naging maburiya. Ay napunta niya o nabusin ako. Teori kaya yun na pera. Ito talaga na yun. Yun na pera. Ikaputa. Nasa busi na rasusay. Yung si Teso babi ang anira ngayon. Kirisan na kapenira. Tinanong na numek. Pasangan ko na kapenina na rin. Numek kinarawi ako ito. Rabangaya. Ay nakutanira na pahay ni Penny. O naroon na kyan sa mga kusiya ba di ang anira tinano nikilisan basoman ko na mapulian kawai na meron na at isa sa asan bayre gibugila inanon daura kung tawa na matawa karamdaman tanas kami araw Amen. Tira ko na ko na ron na ko that's why I see the man Napain ako ikamoran may kapingoran. Gawawa tuwa si Timena ay Yesu Kristo ay nagitimen ng Teswa. Ikaripagilong Teswa ay maantay na. Kung Teswa may ilong Teswa, o Tiyota may ilong Tiyota, o Teswa nuwawa may ilong Teswa nuwawa. Nakaripagilong karawag, o si Tiyaro na may emetame.
awan penamain karawan kiloma. Ewo may karawan kilang ay meta, ay pin katewa. Ini kini pun makan kami eroide, ni media tradinya, ay kinometa. Kita ulah jangan dibukira, awan penamain lagi nanti pun segera. Nama sini jadi pengirang terapan saya korok, ayah yang perawa, ayah yang mata ikan. Nama pemain lebih itu saya ayah penanya yang pename, ayah kita kinumen. Bahwa dalam nia rohi, ada cowok yang disahnya, ada melong kitamnya artinas, abun rani dalam artinas dalam biak menjepot, pakai teh praktis. Bahwa jika riset tawana, eta kateriga, hanya karisa botol. Bahwa vaksito asitowana, kalai pure, dikata mana usia mente, ande memang kedaya roh, amin. Sultan masih nukoi ko skastoro ko ginang kade at nau nakunarlong subsigo. Pagbibilang dami maroy rin doni at tarkairin. Inanantain tokonjoy kay yapera nangani at jawana iya moroy awan kunan roy ya tay ibugin katanan na yapoto na mata subsigo to Toya, omara bukusi. so ringen katan ya topis marane susaki ati meto nipegu ibugin tutuan busin dora kiai nitangano kia kana tawana kiai subsigo yung dami merodi bako biyangannya tokoro na metuneru bangun ko nanti metuan karo dari mas pangaya mo ko yi subsigo to we Toya, omara bukusi. soalnya kaya tawana gintanda dora kiai subsigo yung dami merodi di ngir kai makai to ita bangun ko nanti meru on no kira roya si pangaya ke bahasa dari yang ko ina ko subsigo to Toya, omara bukusi. kay benar ng gastoro yung busti gastoro yung ako marawa to gara pinano na subsigo kaya kay kita gara marawa ay Yesus Kristo. Amen. Roilo begitu ya sono nada nampai dengar nak kuih di pene sekalian nak kuih menangiri ko hantam na ira di pene wano anton na iya makuri amat. Enakarairo teatuan na kito. Roilo begitu ya sono nada nampai dengar nak kuih doain na sekalian nak kuih menangiri ko jadi menikam doain na wano anton na iya makuri amat. Enakarairo teatuan na kito. Serta yang busmaya kari ay Yesus kami muan jemaah. Yang semua ada jauh dengan peng, panikuan dalam nakarairwana, ako karena ako kanti karisan katen. Jauh busmaya kari ay karena katawira, manikari kaya nakoira, dan yaw ay kito. Susi ko na rin Kristo ay arawe. Amen. Kaya menanong ito ya. Amen. Kamari ko nanon. Suara di mantu ya. Sinangos ko raw ito ya. Suara. Ebenesa kondiai. Pagpunit sa pandiya, sinang ito, gingas ko raw, ito na ako sa yung nasim na maratan nila ay Yesus Kristo. Kung ngayang tiyaga, nakwaligi pa yung kapanilaw na ako na iyo para sa kameo. Kaya ginawa natin makan na dami ya raw iyo, pumiya kiraw ito parte niya. Nakapuro kagin na no mo, karikiya o yun ang bodan na ako dito, may meten ang takay ka na. Nakanaw na iyo itimete, ako at ako ni kayo doon ang house.
mga Yesronia nila lang kain karo. Nila po kami mitongin tapa na si tawanan ka. Yesus Kristo ngarra. Hong gero kon kain gaburek. Ang smile timet yana teten atas roi ko ayati nangania nariling kamay anaya o kan nang gamin ten. Apon dapat tawai ana gaburek ibugin. Karena kami jamar yang anak mau orang ngastoroi orang ania nariling kamay anayo anin nang gamin ten. Kalau nunggu nerawai ya ran diberi depo enak itu kira enak kawa ya gini dia betul nak bucin keparan bur karena karo pakan bur Dove si gauri mamedem sine poa nema se lo Dove suring amedem nasim mamausna sangat utene otamangon kamel was kastoroi ko ngai patawiran tei metam mentoroi lo Sigo meterano rinano ke pusiran si tuwa nagtam na roy nes na nanganak tabatan Kristo merran awa puringa me kare sa yon natin kamta kari greget tangina inano na mara po be parani ko isu relax dita na puru o kain din ako itong gaganay puringa tadya lamaan lai kamo sila wa kakariya ng haus o metana ko ikalat ko yun kapenay no tani metam Nanoy na naman gabi na pasongan lo kung demewa ya kito menimeri at paritini as nandeso sandayoto ko kain karona agya kuray kung ko yon tet sinanapoy ko men karoy ko iron na sim kay Yesu Kristo Sang nagayro na ngayayin na naman ang mitong ikakain ko itamay mo ang demaka Ibu tak matan diaroi, pada suaya kita dokina. Amen, amen, amen.
gimiran ng matatayo, mataman siguro na tarawas. Mas kami na trabaho. Ako ko na rin sa kamawa Yesu Cristo. Amay de tao taeba ate mata ke Yesu Cristo bangin ko na kaya mapoto rin kasi ko darong ilomi o yanganin kami yung roy. Tari yara pura matara naon me kaya may paresa. Ang anda roy me te bono na mayroon na nung puya kung meron uya na gito. Amen. Kaya gito gina na ilomi ya na roy te uya. Amen. Anase pote te Yeshua ai poka neu nai Anase pote te Yeshua ai poka neu nai Anase pote te Yeshua ai poka neu nai Kawai yan si Bede Yeshua kamauna iburin no anata. Ako pa iya kanalite kinakonja marakiay. Soya yegege ora inga numo nasito wana mtepa ay neu katameu Sedang Yeshua monda maka kung anila dumewa po upang kare. Sebiya gitu in kamu moira nampay dangira na koira. Musigo na ran Kristo waya rawa. Amen. Kaya na ilomi ito uya. Amen. Kaya koroiling kami Yeshua at tinaman na at tana o tinas at tam niya roile. Amen. Sa parana kung ano na roy, may tangira ito uya. Salamat Salamat Yeshua.